Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak senduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kumna lada. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat kumshi benta banyak kemen lang pat ban ai men siem yiki dikot jong kaseng ki bayu ya kerdan doktorat ka khasi author society hak abu pratrik jemang aja penriu kalapan ku buram ya ka balari shisha nong kenri ka balapandap ya ka PhD na ka skol ba nihu Shillong ka doktor balari shisha nong kenri kalapandap ya ka jingtrai halo ka phang ka jingklan jong ka khatian khasi hak ka kenhuon khasi ka babut ya ka nyam Islam ha East Khasi Hills District ka wat banyak hak ni dor bar pelun ka society kalapan ku buram ru yoba kitbor w nongrum uway nagi khandai ngot kinong seng pat barang don hadu menta bala perung dokot thamai ru hapo ka society kajing songlam gi dokot ke belaklan no pat kiwe de kajing etheriatai ban pentelon ni kam jong society nang ni shkhman Asyum mo galing benta banjeng na benta kajong Kristen ula pau ba yung ba sa palam yung ba itin ay kulay na punta berbaro wa yung la panyedan tasmi armi ba dobar dongseng di ay kulay pi we baro ni set kan ni biar sen nang betulun kam sepra jadi ni pun sa simpat yung sobai di we baro to ni simbenta lang hapon kam ni cepran ya kam kebetulan ni si baro siswi tiada pun ni poin sa benta at kung tugi kumbet pali na page ka bakat benta ko long kajing siulam ni kitukot kibala klatno apo senam ta kalong adon hat page ka ba apo pra bat ka page ka bakat riu pati terus teri barang sim mentah snow sebenarnya pois ka kam ka baar kajing solam mi kat lafa ma ko snam ya gani kasnam arja rapsan ru bengilong darbar macam snam tak ski dan arbot ki patong sen di platno jai dong ni lawan baik na ka sla ba khandriu tak teng tu bo jai dong ni ba Anthony jala larung dekat atrik pernah beliau kendai spa Robson mai laklan no atrik pernah beliau ada Robson mat kunjuru iba i Western Har iba dei ni di we nong seng apa di kendai ngut nong seng jongga hasil society bari balawat tengru ya kam presiden nak senam Raja atau Raja Sa de oba larung dekat ada seng ada atrik kendai spa nyung kundai buat laklan malang ni percaya kat lai terik mai kundai jauh senang araja pusat begini nampak kat sini kajing burong ya kini anut ki dekat ki ba larang bah kantam ni dari dekat ki ba sinta presiden presiden Bonsua ten marta kung badak di murom yaki to ini yang lang sinet untuk dak di
Singapore in one Malaysia agenda wa jimbit jimbit pali buai jimbit itu we get cut mai iba punya so baka sing baka ni Islam aja apusan beri Tolong pois koi pada ke makul kan. Ini sokmen bana Islam di nongkok kot kasih di laporung yang ada di dekat Bukura juga sen. Bat kini di dekat pokok trong Islam kila yo ban dan di junang kam kapung kejumpa tak akan ditinjaukan sen. Bagi sokongan menitu ipi bahagian Islam, jangan Islam arjar sana beliau dan saud ikut kalau punya sok mai sakasai wapila baikna kasla kabakan beliau, kasla kabakan beliau. Kat bahan nang partai ini kerteng semua ada ngadon kin wan ni kebat mau menuju penitu ni pola mak menuju berapa. To di way itai long doktor me dari Janai Tham. Ini garung kat Patrick naik pendai ajar san ai jaka baisa ada pomolai moro selo ide run ba tre tepo opinion kai apos sinan tenis college Spanyol itu arpat di Reverend Dr. San Maha Ayung ini garung kat pendai naik mulai ajar beliau sa pomolai musim maupun rom di pastor di bawah kai depo JRTC depo upload kebalai kong Isabel Karnuhi belum ka pendai terik na balai acara beliau sa pomai selong ini berkait depo office of duty nanti webat di kong wat lang million Rungkot akan elektrik naik pesan ajar beliau sampai ke umum wajib dia ini berikai pok masjid sinak college berikai pok Jawai. Tu gumbadak kemudian sampai di seni ka sen kejemi waktu presiden bahwa firalom berkuai penjual besok dan lagi jadi pun ai ko pi ni da kritik ni kam undang kam yang seng ini poi siapa sa dipubit paling besau kejing astronaut nam ya irkot kesen kiwalayo dan doktorat atas nam ajar sana buli Inilah berapa yang gede kita gede akan selang kebat penyau apa yang itu kelembar kebat hendai lalu bangto kat tungga cipunya tim jangka sisi yang tu ho kacing yo kemudian kita buat yang terdan doktorat PhD kum sebentar banyak kemen lem bat ban ai mensi kita buat kesai kita yo yang terdan doktorat ke KS kejuai senot na wiki tiap apa kan Islam ke Dr. Balari Shisha Nongbenri kalau pendep ya ke PhD na ke sekolah banyak dulu bat ke kerten jo ke jintrai ke dong ke jingklain jo ke tien kasih hak kenhun kasih balawat yang kanyam is mabut yang kanyam Islam na is kasih district kawat penian kuntai yang kesenot nam lapan baik bangsa maka dorbar turun kapan dong ada art praterik penampasan ajar pret tingkerpar ini kepor yang Balari Shisha beri bersubahan simil ini kesenot nam pada kaji kepor kerpar bisa sini dan insubahan sa ini penayang ini kasar berapa nabi tong ini atap timur tak jekuan nam agenda ba san kucing berkuburan ya ba kipo w norum we na ginong seng jong
Dosen. Maka setelah kabar pra dan luar kabar kau bangunan kecil kau puram ya riba kipor belum rum. Kum kada kecil semua masuk puram ya kecil sekri pak kipor belum rum. Wain apa yang kita ingat nongseng pandan atau kita. Si kelarai bagi kau puram itu halat kecil sekri semua ya kesen. Bat kecil lah benar senyang palat sepak teli kikot kasih. Kum tahu pun baik bagi kau puram itu hadar parulun kapan long kar pratrik naib san arja puri. Jadi kepor ini dokumen dan ini dang ini marhamat ya ba kepor belum nongrum di balong way dapat kita kinong sen tentang bagi kita. Di kerja kepor ini rampa di lapat pro pan syakriya kamsen kumujuan setri senang beladap. Bat kumjuru kumu vice president bat pun sedang dah kumu kot juga central executive committee. Di misnudai ban kupuram mau ya kena puram begini kam kajian sekarang juga sen ini. Bat ni komen rumah itu ba ini rumah balak rumah nak senyang sibun mah kebaidai bat kalian juga tahu katar bat ikut jemi minta jalan balat si sepateli. Jadi takti nak tajuni bat nak kuat ya selesai siapa mau ini kena puram kubai. Sekretari Jong Keseng ibala khat sobai nga bangan no senyang lam ning ba istor jiwai hagibun kiren sang la jiwai ni ban rai haga program jaga KS kini kini ka sin ka bani kong pat ka som ka men hadu kata kata kudai shibun te ka kerteng jong ka jiwai kidai wat ya kamal dir ya kini ka jiwai la shna la thau ba la pin pin ya hi damang bat ka kerteng jong ka jiwai kidai wat ya kamal dir. Hapdem ul o adom baru bertat ubati
One malalud yin gani kin mong ken ki hun sam la manin yai halan ti ka jing ba wan marang borya ka maladi knang ba pen om ba bi long ki sam lagi bagwe ban pernai ka pate habrek ul o adom baru perthan ubati mi patkas iga masyai manjam shalawe ba pernai alina mapibaro o bajik ngen jing sopen yo Ninya shot yak ben yaskauba hagani kapur bumenta Ninya shot yak ben yaskauba hagani kapur bumenta alina mapibaro o bajik ngen jing sopen yo Kublaish ba kaseng jongi miswang tadi baksos ni sino bakla mga ijong ruwa da khabrim ha bagim jo so ta kanang jongi malanang khamno teman tari benta yo Christian ingai no baik ko Indonesia ngen ani se perang ni nang yo susu nang pun kre jing rakhi jubi lupa di mentangi aslo yaki arngot ki kaitor khamsur ikong iba wan salam idahar ibalong sekretari juga KS nak jawan badi kong doki katpuri ibalong ru penuh penyat juga LSWS kur tinggi snow donbok begidang gini ki arngot ki khot ki balai zongi dengan khot nukong iba wan salam idahar hadin kata ikong doki katpuri bikin puli poetry gitu. Ka jadbet besuk dokumen yang dibalok lang kiba don nak di bahol. Ba break iba penyanyi yang diga jingi kedok lang jong imta kesin ka baar hadir ka tujing song ka kong. Sa nak kedri bay dan lang ni te haswa pangan puli yang diga poetry ka pangan Latho kre ngasno ban yetho ba tip yepi ba ka e ko penlong inga bangan ha kanika yen menta gesni ka jingdon jonga ka do ti por do menta gesni mamla banden ka de jing lam tenti jong i kong semlet dekha kbles bon bay si khot bay bi bay mar ngasno kum ka be bay lam tenti ka de lemba jong i ba kajing lam lenti jong i bala penpoy nga hadu kadin kalimat bangan yo banjing ha kanika tensan ko blay sibon sa sisi di baro ki paranong tho ki bayadon lang ha kanika kamra banya snap ya ka ai ko bangila ya pangkre kung baong ma prik menta bangangam de saw mong ruway dengan kanir potri ka ban ngampuli menta kadai kung baong maithik ka potri ka ban kabangan puli menta kadai umat la uduko ukulun baru tulun kai ka bapen perkhat ina banle ya gini kadang ngai kukum bakalong menta ha ka jing jong i gibreu dadangi kwa ban keren ya kwa yo banle bomyo snow kandon jumut dadangi bo dak speaker ka skor jong uru unum sngap hi dadangi kwa ban pen phang ya uba nak benta ka bahaga miar uba kwa ban khabrip ai di negara kedau pen berkat ina terkena makan musim ya kopor ngadiat baik ini kecil tok bong ni umat la duko ukulun baru tulun hakawai kopor hamadan pelang sawut ciparlok kia kenduk lang ia perthai berjemut berkat
ban be yol o baka dum na tenrai ban rat dekong depi perkat pim snow la bedur bahkan mi lagi kum kene kesur ya perthei khala ki siap harsi juk syai nta be rong sisni umat la uduko ukulut bat utulun jinglong duna ba ai uplay ki pediam kun ya kam ki wei ban lor ni kim don por handre ki perkhat jengai bajet beliu kalahir dor ya kani katai ki ya keren ya kana bekim juye kenduk so la slem ha ki ya rakhe ki ya kemen ki ya biria haba phaiden na kamenor shikamanta anta jai yang umat la bat uong kat kum jimpai haka jingyo i jonga ngan i menta haka perthei kala perthei kwa spa perthei kene nang roy benriu nang pun bersih habayat halenti ngahap tap ki khaman ban pek le ejli sat segi pelau khaman udayam artat haba keren ukhnyo uong ban tengam la so pungkut no mapi bado kata kamu uong ya kulut so kulut pak ten kumne ukulut uong kumne ban pek ngakwa ban sngap tm sngau kumban pek kiskor ban mi sakadem bagi klei ki kenten negeri bat keburam suki ki dekok ngok damane yu uro arjat arti ya keten lejong keten khasin la ki lek maina ki kaindeu thala hai syakaman hai syakadiam ni bi ong no ba diam Pak diam kamu dah meniup tulun. So tulun pak, udah kendor dekat surjung rawai hukum ni. Ya pingam dan ban ai. Sim perlok, tangi ni surjung rawai. Uang tulun ni kita kitin. Wat lang ada yuk tulun. Urendang pak ubes. Habang akan ot ban rawai. Ki anglut ki aktres. Pilai, barok ki badan haga dengan program. Lo kulong kser to syutha bolong wailam nalarkap to say yunam pliang kasti to bat da lajat pendriu kamon kadian ong so deko kam situsi ngan kam ingan yang kam hakmat uong deko ngan marek manga ban lam khubor kendong kensurat kumjuk sasor ngan rung ngan mi haman ki yin kisen dai ti kejat benriu bakan nek tersen ngan pitin lenti ban nyamare alam ka wei kejimut baik-baik hathong tungin penek rengiu lajat benriu long din mandin kin roy kin kiu Suara bikin dia kelat, laga lenti. Tunggunya kular kumni, ki ong borok sangut. Ki sendai lang yuk kiti, ki ong kumni sedang ngkong tulun. Ong tulun, to yeng mentah, ko khon sangla. Keri, kakot, ya pi yang ai. Kendit benriu, to yeng nok mentah, long ki balakre, ya wan ketman. Kum kiam nang ba utirat sing lajeng im ki pla bari kan im nga phi ayung in le namar kari
om gari namar jongi perta khamjam ong tulun marwai imslam rikasi benar ngiu laktin khasi nangta ki khlat lag jong galunti ngenya saya kendo hakawai parkasni pungkut utulun yagta gajing ong ngarok ngan simno lag jakasom kubresibun Puisi jangan kami kata kebalingkot, tapi bapa day kapa sisa, kami alam sisa. Tuai kecil, jalan dan sekolah ni kecil yang jom basi para kami beri doktor skill, aku tak kayeng, tinggal sam ni teruk kana. Tika kon jom tak kayeng kedan song kelas 10 tak kapor mentai lah terekam. Ia tu pasal dia cai barabar, menstak. Dia kawin kecil lagi kai jadi lalap, ilayo snow ni kecil yami kalau hang dia wakra. Dia dam kat tu kan memut kile lagi pek, bat kila ladai sisa kelun. Iba lagi manure. Tenang tak i sabai day berlaku ni, kot iki pulit, bat ki pulit kila sim no i bangat try kila ni rasa hospital ni kumno. Jadi kata tu tipsu, pengimsun kuasa kan kelibun i lamamba. Ia ledak kecilnya pun kebaca ni. Dekat ni ketika pun kebalam kot kebapun song lain kalau kata. Melatok dia hamslam tamba. Kini kapaim kakerteng ngakuak pangim. Ko pa ko may makuha ang hindi. Balay ba pisubarat yan ako ni? Bakla ayun may nilale yaki. Habatang pertayo ngampat yui. Kanday banay pilagyan kandung niya nga natip ba pibunjang perkat bat pisah nga. May nga nang taray nga sayo ipertay. Nray mendapat. Wow saya. Mariami nabi sasanyum di pentia batisha. Ladang melak beriu sen dengan saya cinta tal. Wow kumai kopa pindam jing slow kendian fu yang ke balapen ke dono tupi banderet yang jimbat keladan bun ki nrai hatu pindah berat yang adu wokon ngapai berkat pindah itu yang ndang khamsan klambet ngan watila ya pi panpinsuk pinsan ladang yang akin kwa balai kimni no sa hospital ngan imbat ki waipat ki bakwa kum yang namar jinyo i bertai ban im batrai wat la mdei bat piru ko mai om lele nilai menta om dan la cho yang ni satang ban mai no sa yen ki belai de jimba be u belai trai kendra pun ba bi ko mai ko ba tang dai ni jim tuai ha jim im ban ko tam junga ku blesi ko ni ba wan saran dari kong loki masai ba sngap ya snow chu ya jing khia ba ya jing krau kulom tu kini parlok ni jomai iba wan salan ila kren sawut diberi godan nak jong pasal abang nak itu way penelok Wau doktor sistem ban penipat dumala bawang salan nila ban tiwis hai bawang salan uli wala wili baka percaya dalam jabat thala umdut ban baik isoleh bit boleh sibuan di pila bawang salan dengan ayat sebenarnya di kong loki isu tu kecing kerang kecing berkat kecing pi nagi ba pi fi snow ba pi i jing jia ni skrip jumla ba kun na ka jong ka download ka pi na ka download ko baka thai kami si ka jabing na ka jabing ka tu chi klok se
poetry ke pri ke keren yang sing thalah ni sui ngai ba la kini percaya kalau sibun ke jing seneng ke jing kra na ka bentha ki khun samla khasi jome di khudai sibun ke jing pri barut nang ya seprang bat kini kalau ka jing pesan usia ni kumtu ya so mana tu ka don kutu ke komiti penisap hara ke jubili ti menunggu nami baya don ikutui nang ya sedang nang seprang banyak belum pernah nah kerja jubili ngai saya lat banyak ini kisah jongi ti minta pada don ya kowe ke kam bendep kata kalau wan pelat di ke kot jongwe di ke kot jongi utabi principal jongga Asal P Secondary School nanti nak Islam. Babu Dr. Sebenda Dekar. Idon yang kot ke bakerteng, nak tu idon nuat kini kini ketuk ke bahar. Di babu dan rak di kot dengan pelat bah aniga. Lempung yang menjadi tuk jingtip aniga. Nak paismi. Ba ida kuae ba kinong kitkam jaga kecil atau society. Kin nyesnak tilang hawa pelat ini kota iba ya babu sebenda benwan hikmat orang kot dulu bangager pagi gini genut kam jaga kecil society sebab nyawan lang ni man pelat ini kot dong babu sebenda Boleh sebut di babu sebenda ila pendidikan niu ya kasih atau saya tinggal bagni ka lempung kita kuduk lang tu ni abang ingin simyak kali kini kesini ia umplai ba ya tu kot ke bakram nak kalau ke paret net kan lang jadi mentoy nak minta kita boleh sebut babu boleh berkuih pi yang lah dan pening sebut ikut Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.